de la femme, c'est la maîtrise de son foyer. Me kwame ye o ya bi Zimbabwe kwale me kwame ye ta o me kwadu be ye me kwame ye o me sheri kwale me kwame ye o me kwadu adu deni ye me kwame ye o wa ba bi so kwale me kwame ye ta o me kwadu be ye me kwame ye o me sheri kwale me kwame ye o me kwadu ya ko bana ye me kwame ye o ya bi mature kwale me kwame ye ke me kwadu be ye me kwame ye o me kwame ye o Jean-Marie Diané me kwame ye o Sergent Lélieu me kwame ye o Obio Joseph Okwane me kwame ye ke Odia Loré me kwame ye o Basi Ami Desiré me kwame ye ke Ate Anatola me kwame ye o Toto Babou Kwane me kwame ye ke Sergent Savesan me kwame ye o Batasi me kwame me kwame ye ke oh me kwadu be ye me kwame ye o me sheri kwale me kwame ye o me kwadu sama ibe me kwame ye o masanye sheri me kwame ye ke oh me kwadu be ye me kwame ye o me sheri kwale me kwame ye o me kwadu be me kwame ye o me dale yo me kwame ye o bana le bazeya kabe me bazeka itamo ti le boje choka kante agolia sidonie boje choka kante ate di ku me kwame ye o base ko fashi bafo aye o chochi bafo ate di ku me kwame ye o ani se basi me chume ye ta ayo kanga se oshi ke pa ke ye ke vivi la vie me chume ye ta o me ki we no me wono shi fa me ki ye me ko e ya o no me va llevar no me va llevar allá un fuego se deja con la fuego angulo se viva de fuego asamo de fuego baba ya pide me fuego mena ni se ne fuego mona la se le fuego baba tonso se le fuego Voyez mon dade le chimegao, maintenant me va y va ka weche ni chimegate. Masile de chimegao, maintenant me va y va mo akate chimegate. Ya bogare mo chomeze, maintenant me va y va a mo chomeze. Muso anje le chimegao, maintenant me va y va a viva si va se. Okuse le se chimegao, maintenant me va y va kibuchika ya chimegate. Boma ese kwame ngugo mena mena yeva aba kwame nguke yabi obochi me papa me mena mena yeva aba me papa me mena mena yeva papa e yo papa e no mena yeva papa e no mena yeva ya pose sire kwale ajumo ize kwale ya pima kiaso kwale ya boka ki kwale washo dise kwale sone dise kwale akwa eme kwale shanti wa kwale ide gode kwale amake bu ete no kwale ajelo kuso kwale aja ole shoshi ye kwale Oh, c'est toujours lui et encore lui, le magnifique Ayo Orchestra qui monopolise l'ambiance avec le ministre de l'Ambiance, Freeman Jean. Arnaud Joseph le maestro. Sona Vincent, animé. Oh yeah, que c'est animé. Oh c'est Cuba, animé. Oh yeah, que c'est.
les Oscars, voici ton deuxième trophée. Rissa Aladari Tini. Comment ça? Sokoromaka. Attention, fais doucement. Sokoromaka, faut blabler. Yabi Kennedy Zimbabwe. Aïe orchestra, ça manque pas, hein. Didier Bléou, le big. Sandra. Les mouchoirs. Levez les mouchoirs. Jean-Claude Boris. Et comme ça va. Le